Kasenjuk irang bakšnong jong kanong kra nong lengdo, haka arpsan trik unaitung arhajar arpuar. Kila berngem bakin shimti biang yang kejaka kebeladep man ais ngup hasak sarkar jela, kabadan haka shnong nong kra na kebenta banshna, ya kayeng paki jong ke politeknik. Hadin kejing bom dan keno kedak, ban sedang pentrai pendep ikan kejing tay. Bat menta kelas sedang ban kelalong, kum kayeng ja, hadin belasyu no kongreng ya ka, naduk kesenam arhajar kat pra. Kini kejing berngam, bat kejing berten juga nang ilam kesenjuk girang bakšnong, kadiru hadian bakadar bakšnong nongkra, keladap benawan jurip kini kejaka artayo mencua. Mana kalian kinong ilam jakšnong nongkra, kilalap bah kini kejaka, kala long penban ka ketem jongki kam sni boper. Namar ada kani ke skul kasakut kalong kejing dunong ke bekrau yaki samla hakane kathan jumi. Tina kaliang jongki samla di kerpat jur sesin ya government pakai dai ban le no kamploi na kota ban pendep ya kani kaying nang kalong kejing mentoy yang ni kisamla. Bat lada kani kaying ni balada kesak kongreng kalong ka ke ba snewbok bat kamtam ponra ru ya kene ke jaka jaka balik se kisam ke wenra kibun ke snew kalong ke ba snusi Hagni kejung wan jurip ya kini kejing tay jongko politeknik kebala sateng mentala sat sedem tam ai. Dalam kemat da kinong kit kam ka senjuk irang bakšnong ke begentup yuba LS pamsyong bat kiwe. Habakran ni kala patai kubor kinong ilam jok senjuk kila penpau kejing sokya ke bajur halau kejing sateng ban shna pendep ya kini ke building jongko politeknik. Hadu bakala sedang ban kelalong ka ketem ki kam snew. Baik kila penpau ru bakum kinong ilam kadap ban ai sobhai kini kejaka syuk sarkar kejing temu panwara kejing mentoy ki babon nak bentagi kun samla jong kathan. Henrei kini kalong penban baki kam snew kila nang roy. Bat om shimladan kanu kejing temu ban pentrei kum balathaw kini ka building jong politeknik. Kletoru bakum kinong ilam jong kini kathan haga bagila persang manuat jeng tip halor kejing sateng jong kini kejing tay. Lalap u kontraktor ulai ino klam pendap ini jeng tay baro tang nagadau kejing mamplat bisa setia ke sarkar jela kam tam katenat keberiman kami. Hagani kesini kalian kinong ilam jong senjuk kirang bakšnong gilet ru bani kendo ya u deputy commissioner ke distrik Jibhoy Arpit Upadhyay ban pensengo halo kini kejing sya ino klam pendap kejing tay ya ka politeknik. Hag bakal kenturu ba unchim kya ban yakran ni kena gamat ceki bor ki bahalor ke beriman kami ya kena kam lom gom tan kaliang kesenjuk hi rengkat bagi dor barsnong kim banse banchim sendan ka kesenjam ke betin kata banchim tibiang kena kejaka kabala ais ngobha syak sarkar jela traktor jong kane ka jingtei hang ni kane ka building hang ni kay ka jubab na u ka bangyo tolong ba ka sarkar kam syam la penlan ya ka pisa wat hadu menta ka bawat te kat kini ki kam ke la pasang ban paniai dei na kaleng ka sarkar ni ka pat bakan subha ban simkia mardor habire ka kam ban siuno sya kontraktor ba de banyo ya ka pisa pilai namar bawla penlut da ka plala jong dei la da ka sarkar kamla ban simkia mardor habire ko ne ka kam na kaleng jong ni ki aterli ki berai ni ngin le dak wei pat kalenti bat kata kalong nilai keren atli ki dorbarai bat kini ka senjuk inoi lam snong kiri khmat kiri rong ba bala kumno bakal sarkar kamla ban simkia hak bakut jong neu sunem ngi bense ban panpai pat ya kini ka jaka sya ki rusimet ki bangi la dep ya thit ki la dep ya so ya sang bat ki dan ngila ban kamtrai na ki atli ki dorbarai bangila ban Aisyah kano ke department kaba kloi berwanra ya kajing mentoi jong upai ba babun balang sakane ka thai ka dong ka jongi ni tentu jur ya ka sarkar bahkan simkia mardor habidei bagane ka ji amnut ka jongi ka jing thmu ka jongi nakam ta kun samla ka jongi bahkan urlong no bahkan jai state no habidei bat kini ka jing pentrei ya kane ka politik kabadon sakane ka thai ka dong ka jongi kam pentet yang kejingtei yang building na ka benta banjo panchatri ya ki ya dong pada hanya betul kum kesenjuk di pau ya kejing kebiau halor kejing
pun kane namar kata ka senjuk hibalok kawai jong kiran ba chinong jong mo tan kari ye de unriu ni pau ko bin so do jing kermen de halal kata kan urim ba ni sa yalum ka de setiap